Kasngi Republic Day kabasok nagabanta yawa Archbishop be jungi ba nagabanta jungi baro Miruai bakari India ba i jungi klong kari jong kajing sok bakari jong kajing laidoi uben kurku kurdo nagabanta kari ba i jungi Itruai yang legacy na makamas bukun rengkan lang bati irang ba jong kadahasis uben kurku kurdo yang i baro Kapilang baro Deshbun ya i Archbishop Victor Lendo Lendo Sabjong Kanumba Silong i Fadasil pada spiritual director Mentah Agami Kapur Kipan Milik Nimha yang sini Nangka kisi member bagi Lendo Kidunia bagi kenaduan Kini dia yang kemudian Cipuh Kipan Sembah Malaysiang Ngalak kemen habas ngau pembahaong yang nyelengkiu sehingga dry. Tiki kijat jonga jong bui kisat kemen haga di sini bakrau jong kali ke lumpung ba jong iramba jongi ha kali di maliam nongstoy. Haga kepeng jong kasejuk sengramba jong nongstoy diocese. Hangni mayeng menpriang burom nikong iyo blade try kendrat bala ini kini laisi bapura pengiyo sengap jika dia jong play. Hari ini kita ini ila yo jing mentoy di Basibun. Ni priang somaha ya lendo saat jungi Bishop Victor Lendo ye lendo saat jong ke jalan yang Shillong di balawan lempor kami akan dikasih baik selong idong kenyan nong kriam akan ngu kada play jungi akan dilempor lendo berburung Bishop priang somaha ini akan dikelempung jami kiramba akan dikepor ni priang somaha ya Bishop Gilbert walai indon bagi mentang rin lai jika ku kedua lamba kecing manis sakramen kapakodor hakabani layo priang Bishop walai kecing bob dan iru rin kecing air sim jami bagi priang somaha ini mentang akan dikepor
Ha kagar tenguk pa parukon barumen sim bakun. Kajing ai chung utrai chung yêu Jesu Christ. Kajing ai chung ublay. Lamba kajing salok chung men sim bakun. Kindan ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Ngadap da kajing kemen ke bakrau. One